ni rhandza loko ri fika kwala inhlekani mi ngisela umngana lona FM na ku hlekanisa ku longe ngisela station xi ri ko nhlekani lo musumbunuku namuntlha mina na vona hi hlanganile eka siku leri ro hlawuleka leri ra musumbunuku wa namuntlha siku ra 27 ra n'hweti leya ya nhlangula lembe ri 2024 mune mina ni khalanga pet mathebula in'wana risimati wa jima xitlhangoma xingiritano wa xicacana makunelo va ndandadzi akwamukela mingisero meka nakonako afrika wa vulavula ku haxa ra wona t kusuka la studio 1 agiyane emasingita mule ila hi nga kona eka nhlekani lowu ni ri na ku pfumela ku ri kwala u nga yingisela uri kona nhlekani lowu u yime ku lunga ku la ku ta hoxa xandla eka nongonoko lowu swi nga ri na mhaka ku ni yingisela uri la gauteng empumalanga anovo west limpopo nongonoko wu humelerisiwa hi ncindane eric mabasa ntirhi mina ni wa risimati wa jima wa xitlhangoma xingiritano wa xicacana makunele wa ndandadzi hi ndlela yeleyo nakonako afrika wa vulavula kusuka sweswi ku fika awara ya mbirhi nhlekani lowu hi ta va kha hi twa timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona eka nhlekani lowu ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta timhaka leti ti nga humelela kwalaho nga ko ku hela lowu ka vhiki hi ndlela yoleyo hi hala tlhelo hi ta va kha hi bula na mhleri wa tipolitiki hi langutela ku bula na va MK party hi twa ku vo va ri yini hi timhaka ta mavandla na hi leswi vanhu va bona tanihi vandla va nge le ku tirhiseni xiswona mi ta tsundzuka ku hi ravuntlhanu loko hi hambanenisa leyi hi kuma mahungu ya leswaku ku na advocate Busisiwe Mkhwebane na vanhu vo fana na va Willis Mchunu lava nga hetelela va teka xiboho xa ku va va khupukela halaya aka MK party hi ndlela leyo sweswo swi vula yini ki tin'wana ta timhaka leti hi nga hetela ku hi lava ku twa toho eka wehe ku ve na van'wana vaaki lava na vona va kha va kombisa ku vilela hi ndlela yeleyo se xivutiso ku ta va ku a va kombisa ku vilela hi swa mampela kumbe a va kombisa ku vilela ku ve volo xaviwa kumbe swin'wana swa ku tani ke mi va twile president wa tiko na vo va vulavurile loko hi languta ka timhaka ta hi laha vandla ra African National Congress ri nga koho loko va kha va vulavula hi mbulavulo wa voho wa ku langutana na timhaka ta nkulukumba kumbe sira Reginald Oliver Tambo ni tshemba ku n'we mi swi landzelelaka ngopfu swa tipolitiki ta vandla ra African National Congress mi nga lava ku va hi bula a va tikomba va tsakile va swirho swa ANC leswi swi ri ka nhlengeletano kumbe ka ntirho luwa ngopfungopfu loko kha hi languta ka swirho swa NEC ya African National Congress va tikomba swilo swa vo swi va fambela kahle kambe xivutiso ku ta va ku hi leswi na n'we tanihi vaaki mi va vonisaka xiswona ke timhaka ta swakudya na toho ti tikomba ti kha ti ya ti tika swinene endzhaku ka loko holobye wa timhaka ta rihanyo hi ravuntlhanu mi ni twini kha ni vulavula ni tseketsela la a ni tivi swilo kotlana kumbe swilo hetelela swi va swilo leswi a swi ri xiswoho ke ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku va mfumo wa hina wu vonaka ingi a wu le ku endleni xanga nchumu hi ndlela yoleyo se ke na swoswoleswo va tikomba va kha va tirhe hi matimba va kha va tivisa hi ndlela leyi va nge le ku tirhenako ku vona na ku tiyisisa leswaku va hetelela va tisa ku hambana loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na mintlhontlho leyi yi nga koho hi tlhelo leri ri fambelanaka na timhaka hi tlhelo leri fambelanaka na timhaka leti ti khumbaka timhaka ta swakudya leswi swi nge le ku dyiweni hi ndlela yoleyo mi va twile va kha va vulavula ku a swi swa tika ku va ku hetelela ku vonaka ku kahle ku nga va ku ri yini lexi xi nga va ku xi endlele leswaku vana lava va hundza emisaveni endzhaku ka loko ku kumeke ku chefu leyi nga kumeka laya a yi koti ku hlanganisiwa na swiphaza leswi swi nga koho namuntlha ku tani ku humese khula leyi yi nga humesa hi ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo yi nge a ka ha xavisiwi swakudya a kusuhi na swikolo swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka swo hi ndlela leswi xana hi fambisa ku yini ke sweswi hi khoma tin'wana na tin'wana teti mi nga va khomeri na tona n'we mi nga khumbeka hi xidzedze lexi ku vulavuriwaka hi xoho ha teka riqingho rero hi twa ku mi khumbeke njhani ka tindhawu teti mi nga ka toho hi ndlela yoleyo kasi loko hi ku hafu ku bele awara ya 12 hi la se hi vulavulaka tipolitiki ta tiko ra hina hi ndlela yihi kumbe yihi leyi u ti vonisaka xiswoho ti nga va swi khumba EFF swi nga va swi khumba MK swi nga va swi khumba African National Congress hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka mhaka yoleyo ku fika laha ka awara ya n'we loko hi kuma mahungu ya misava loko vi ya mahungu ya misava hi laha se hi nga ta vulavula na mhleri wa tipolitiki hi tlhe hi langutela ku bula
na va MK Party hi ndlela leyo. Se a hi mahlweni mingisira ma 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo hi ta kota ku twa n'wangulo wa wena. Khensile executive mayor wa Bushbuckridge, hungu leri ni kumaka ve ri tirobot letiya ta le Akhonhoek ka R40 ta tirha, leswi vulaka xitshembiso lexi mi nga xi endla xi humelerile. A ni tivi loko to tlhe ti jika ti nga ha tirhi, kambe hungu leri ni ri kumaka hi rero ri kombaka leswaku ta tirha. Se ngeri hayi ha khensa ku va mi kote ku tiyisisa xitshembiso xolexo hi ndlela yaleyo. 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka hi twa timhaka leti mi nga va ku mi ri na tona hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu, hi ku ya hi ku hambanahambana ka ku na un'wana henhlaka leswaku ku na swikolo swin'wana va ndlaku timhaka ta vukungundwani. Minkarhi ya ku tala loko mi ri na swiphiqo swa vukungundwani rhumelani timhaka ta teto leto emaphoriseni. Loko mi swi rhumela ka mina mi tlhela mi kumela ku va xikala vito, a ni tivi ku hi va hi kha endla njhani. I xiphiqo lexi a hi koti mingisara ku yisa emahlweni. I mhaka leyi kumbexani hi nga hetela ku hi tekela nhlokweni ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo. 0860002543 ritsongo ro sungula na teka kambe endzhaku ka leswi. Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Hi laha hi nga kona mingisiro ma 0860002543 ku u angula u ku yini hi ndlela yo yele. A hi amukeleni mingiseri hi loyi nhleka. Aye Butet. Aye. Ni pfukile. Hi pfukile minjhani? Ni pfukile. Na xivilelo xa ti-bank Butet, ti-bank se ti hi tekela mali ya ku tala, se a ni tivi leswaku mfumo wa hina wu nga va wa swi lemuka swesweleswo hi ku ematshan'wini ku va teka ti-charges leti nga ringanela. For example, me ni hola 2,108 mara 180 liya a ni yi kumi hinkwayo ka yo, va nyika 2,000 ene loko ya ka n'hweti leyi landzelaka futhi a wa ha yi kumi liya, na njalo va teka 180. Se hi lava ku ta tiva ku ri hi yo mfanelo ya tibanki leyi fanele ku yi endla na ngopfungopfu ni ta vulela benki leyi me ni tirhisaka yona. Inkomu. Ka lexi nga koho i ku na va ku kamba ku n'wina loko mi langutile a mi voni mi kha mi ringetile ku ya a bangi mi ya vutisa ku hikokwalaho ka yini va kha va teka. Ni yile Butet va nga nyiki nhlamulo. Loko xiyimo xi ti tani a swi ta va swi ri kahle ku hi kota ku vona ku hi yisa ku yini mahlweni, ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka to toleto ta ku ndhawu yo sungula hi yaleyo ku loko ku ri na swin'wana nga swi twisisiki yana ka bangi ya wena ya vutisa ku hayi manje kasi laha hi fike njhani. A hi amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani. Aye Butet. Papa Njhani? Papa mina hi pfukile kuna minjhani? Awa hi pfukile Butet man. Ngo va na concern ka leyi ya le xikolweni ya hala ka hina ku va ri hava ha xavisi vatswari lava. Hi ku ya hi mehe Butet a ni ku a va lave ntiyiso va wu kuma ku wu kwini. Van'wani hi kule hi mali ya magwinya kaya hi za hi ya va tiyunivhesiti hi mali ya magwinya na tifishi. Se ku ya hanyisiwa ku yini tanihileswi ku kariwaka mintirho loko vatswari va nga ha xavisi. Van'wani hi hanya hi yona mali ya magwinya le kaya. Na loko mali va baka magwinya va xavisa kwale xikolweni. Leswi mi swi vulaka swi na ntiyiso ku loko mo languta xiyimo lexi hi ndlela leyi xi nga xiswo sweswi swi tikomba ungeti ko famba ku kumeka un'wana na un'wana munhu a hetelela a va yena a hetelela ku a kombeteriwa a nga onhangi nchumu. Hi ku loko a ku nga ri sweswo xivutiso a ku ta va ku hikokwalaho ka yini va fikise yini ku swi nga ha xavisiku swakudya a swikolweni. Hi ku a ni tshembi ku va na xivangelo lexi va nga hi byelaka va nawu ya dyondzo kumbexana hi ta va vutisa ku va fike njhani. Hi ku laha ko va timhaka ta ku koropa loko va yindlu yi kha yi pfuta va kha va nga swi tivi ku yi pfuta kwihi. Hi ku loko vo kota ku hi byela ku why va nga ha va xavisi
and ha swi twisa ku feeding scheme yi kona mara khale yi nga ri kona ene hina hi kurile hi mali ya magwinya Bushbuck ya entiyisi hi kurile hi mali ya magwinya no inkomo no ni khensile papana khensa 08600025 nongona kwi Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela xana wena u ri yini ke loko xiyimo xi te tani n'wangulo wa wena hi wihi eka mhaka leyi hi bulaka ha yo kumbe yihi leyi u nga va ku u ri na yona hi amukeleni un'wana mingiseri loyi enhlekani hi mi amukeleni ka Munghana Lonene hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM enhlekani ku na munhu la 0860002543 nongona kwi Africa wa vulavula eka Munghana Lonene FM i mhaka ya nkoka leyi va vulavulaka hi yona xivutiso ku ta va xexo xa ku himpela hi fike njhani a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani aye Bushbuck loko mi ri airtime mindle njhani hi pfukile minjhani n'wena Bushbuck mina ta vulavula hi le xikolweni xa ku wayi va hi caca xikolweni loko ku ri ku hina va hi caca xikolweni Bushbuck na me ni kombela ku na va sikhadza a va va caci hi mhaka ku swilo leswi hi swi xavisaka hina ne na vanhu va le xikhadzeni va xavisa swona ma swi vona kambe mi ringetile ku vutisa ku lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini va ku mi nga ha xavisi va tena va la ta rhanga va endla ti-research ene hina a hi na nandzu Bushbuck ma swi vona hina timbilu ta hina ta vava xemu hi kurisa vana hi mali liya na ku loko munhu a endla research se i pfala xivangelo xa ku pfala i yini hi ku va handla vulavisisi a ni swi tivi ni nge byeli hi ku a va fanele va hi fika hina hi karhi hi xavisa ku va karhi va endla ti-research ta vona ene va hi tshamisisa hi nkarhi lowuwani vana va le ku tsaleni ene a hi tshembele timali swa ti-last minute ma swi vona na n'wina mi ta kota ku xava swa khisimusi swa vana va n'wina na swin'wana na swin'wana ma swi vona Bushbuck ene na ti-akhawunti hala tlhelo lembele va nga swiambalo swa khisimusi va hi dlele kahle me xikombelo xa me Bushbuck ni kombela ni byela tiko leriwani va hi pfalela na Sunday shop a va fane va swasa hinkwaswo ro 0860002543 nongona kwi Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela un'wana mingiseri loyi nhlekani muhaxi njhani ku pfuka hi pfukile mani a khensa loko mi bela riqingho mi rini wena ikile ni la vulavula hi leyi ya minisa ya nawu lowu nga vekiwa wa timhaka ta swakudya Bushbuck mfumo wa hina wu na xihatla ngopfu ende xihatla xa vona South Africa yi kule ngopfu vulavisisi lebyi byi fanele ku endliwa lebyi nga bya nkoka eka tiko ra hina a byi endliwi ku vula ka miyingiseri lava nga hundza hi ku loko ku vekiwa milawu ni tshemba ku ku na swo tala leswi u fanele ku vulavuriwaka hi swona swi hetelela loko wu ya pasisiwa ku ri swona venge yi pasisiwile hi mhaka leyi na leyi na leyi loko va vulavula hi South Africa sweswi mintirho a yi kona n'wana wa swi tiva ku ri leswi va hlohlotelaka vanhu i ku va vanhu va tisungulela swibindzwabindzwani sweswiya swa vona nawu lowu a wu fanele na loko ku ri ku wu vekiwile ku tlhe ku tiyisisiwa na rera ra swipikitero vhiki leri nga helaka ku vulavuriwa hi sweswiya swakudya ku ri mfumo a wu le ku vekeni vanhu lava fambaka va languta hi ku na ti-Consumer Act leti ti nyika kun'wana na swipimelo leswi vanhu va faneleke loko va xavisa va fanele ku va landzelela tona ku na milawulawu yo hambanahambana leyi nga kona kwalomu swiphazeni certificate a hi swi voni swi damarhetiwile hamba ri va mhani va lava vo xavisa
dyondzo leyi va faneleke va dyondzisaka yona ya ku swakudya swi fanele swi va njhani mfumo a wu le ku tikarhateni wu endla tindhawu leti vanhu va faneleke va dyondzisiwa ku basa loku nga fanela ku na vona va nyikiwa certificate swa kota ku va vanhu like va ya va ti xavisela mabindzu va ri na swona certificate swa ku kombeta ku loko va ku ve swakudya swi basile hi loko swi ndlise leswi loko va ku swakudya a swi ringanelangi hi loko swi ndlise leswi se mfumo wa hina Bothete wu le ku saleleni ndzhaku ka swilo leswi nga nkoka mavabyi lama vangiwaka hi swakudya sweswi ya tele ngopfu ku tlula laya vangiwaka hi leswi munhu a ngo swi tota kwala mirini wa yena loko ma languta mavabyi lama nga kona la South Africa i ya swakudya yo tala hi leswi hi swi nghenisaka milon'weni ya hina se milawu leyi a va yi veki va tlhela va tirha na vona va mfumo va dyondzisa vanhu ku swakudya swi fanele swi ndlisa ku yini ku na kwalomu ya swikolweni i Bothete loko mo languta vanhu va lava va xavisaka ano va sandza i vanhu va ka hina va lava ku tikumela swimalana loko wo ya ka muti wa yena u languta laha humaka kona la a swekaku kona u nga chava ka ha fana na kwalomu ya swiphazeni kwalomu ya swiphaza sweswo swo pfariwa swi pfaleriwa va ri swakudya ku fanele ku nghena moya ku na swin'wana swi bola hi ku hatlisa ku na swin'wana swi lava tifriji swakudya swin'wana na swin'wana swi lava moya loko xinkwa xi nga kumi moya xa kurha loko xi kurhili a xa ha ri na rihanyo lerinene ka munhu se swiphaza sweswi ngo lo pfaleriwa na mafasitere hinkwaswo a ku ngheni na moya mara South Africa hi langutile ende wena i ri wexe a wu nge endli nchumu mfumo wa hina a wu dyondzisi vanhu swa rihanyo loko ri ku mintirho ya huma a ku humi yaliya ya ku va vanhu va karhi va famba va languta sweswi hi swi dyaku swakudya swi na nghozi ngopfu masiku lama hi hanyaka ka wona oyili ya vuyeleriwa sweswi mi swi vulaka i ntiyisi ngopfu sesike ku ongeti ku tsutsumeriwa swilo swo olova ku hi ku na sweswiwani namuntlha loko ni tshamela loko mhani lava va ku veri ku pfariwile hi mhaka ku ka handliwa vulavisisi swi fana na loko se tidonki ti ka ti koka xigolonyana xi kha xi koka tidonki hi ku a mi nga sunguli mi lavisisa ivi mi kota ku pfala hi swona ngopfu i vulavisisi sweswi swiphaza sweswi nga kona kwala tikweni ra ka hina ha swi tiva ku swi nga na makwalomu i va swi tokaku kona ha ku tiva ku va swi toka kwihi ha swi tiva hinkwaswo kwalomu tifactory va ti xavaku kona hi ku kuma swibodlhelani swi damarhetiwe va Sprite a henhla ka hansi ka swona ku damarhetiwe swin'wana a henhla va lava tindhawu teti va swi xavaku kona na hi ku na ku tifactory tolomuya va xavaku kona a hi ti tivi swi rhwariwa va swi rhwala kwale va swi vuyisa ivi va ka hina va swi xava va nga langutangi va ya swi xavisa swi tele swakudya sweswi Bothete swakudya leswi hi swi xavaku a swi basangi hlayelani mavabyi n'wana mhani lama vangiwaku hi swakudya sweswi ku ya tele njhani ya tele hi swona mhaxi wa mina inkomo sesakhensa swinene i tlhelo rin'wana leri va taku na rona sisi laha a hi ku twimikisa rona hi ku angula ku yini hi le ka 0860002543 ndzi hi vulavula tipolitiki ta tiko leri loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we i hafu ku bela awara ya 12 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimisekweni hlekani n'wapfumo tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi laha hi nga komisero munghana lona FM 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona t kusuka haleni a studio 1 a Masingita Mall hi le Giyani hi laha hi ku tiselaka nakona ku Afrika wa vulavula wo humelerisiwa ku hi Ncendani Eric Mabasa a hi ku timingisero me ku n'wangu wa wena u ri yini comment timhaka sente ya dzika la ni la ku tiva n'wena valandzeleri va timhaka ta tipolitiki mi vona yini tipolitiki ta tiko ra Afrika-Dzonga vhiki leri nga hundza loko hina hi kha hi vulavula hi timhaka ta swakudya va MK Party va kha va tivisa hi ku amukela hi ku tivisa vuxirho bya va advocate Mkhwebane bya va Willis Mchunu va tlhela va kombiwa ku va ta va tirha la matlhelo wahi hala tlhelo ku ri na van'wana va kha va kombisa ku vilela sweswo hinkwaswo swi tlhe swi vuyaka ku va ku hayi ongeti van'wana loko va tala va kha va tela switulu swivutiso leswi swi hetelaka swi va koho hi ndlela yeleyo n'wina mi angula ku yini hi le ka 0860002543 va African National Congress na vona va vitane nhlengeletano yo hlawuleka ya National Executive Committee NEC kusuka kwalano ku ya tsundzukiwa mintirho ya Sira Oliver Reginald Tambo na sweswo itipolitiki ta la tikweni ra Afrika-Dzonga un'wana kha vulavula siku rin'wana ku loko ha tlhelela
ka lava va nga hundza emisaveni hi tshika ku ololoxana na swiphiqo leswi hi nga langutana na swona hi ya kwihi tanihi tiko kambe van'wani va ku loko i nga swi tivi ku huma kwihi a wu nga swi tivi ku i ya kwihi se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wehe se ni lava n'wemi a ni lavi lava nga dyondza political science kambe ni vula ku na valava va nga ta kenta loko va vulavula a hi papamali loko se hi nghena ka xiyenge lexiwani se ni lava ta mi twa ku mi angula mo ku yini 0860 002 543 a hi sunguli hi loyi mi yingiseri nhleka Aye khalanga mfukile. papa mina hi pfukile n'wina minjhani Hayi mfukile man. a khensa Mi nge hi dzamba man. Hey. Hi dzamba ya le ya tipolitiki. A ni la ku ta languta MK versus EFF na ANC. Hi ndlela leyi khalanga. Ku va advocate Mukhwevane va suke ka EFF va ya ka MK, EFF a yi luzangi. Ni vula hi mhaka ku na leswi a va ri ka EFF va nge hi kombi support leyi a va tina yona ka EFF ku mina as an advocate hi leyi support leyi loko yi joyina EFF ni nga ta na yona yi nga fika yi kurisa EFF equally na loko va ya ka MK sweswi va nge fiki va hi komba ku va ta va na support van'wani va nga vula va ku okay va nyikeni chance va tshama va sungula mi nga va judge but hi ku languta matirhelo ya vona ka EFF kahle advocate Mukhwevane a hi n'wa tipolitiki i xidyondzeki lexi ngo lo nghena ka tipolitiki hikuva xi hlangane na mintlhontlho yo karhi ku ri ku van'watipolitiki a va lava ku xi tirhisa swo karhi a parliament se a hi n'watipolitiki advocate Mukhwevane that's why mi kuma ku na impact leyi va yi endlaku politically it's limited na kwale ka MK va ya ku kona the province ya Mpumalanga a ni voni va ku ri va nga kota ku yi humesa ka xiyimo xa ku yi fika yi gain support loko ku ri ku Mpumalanga yi ta fika yi va na MK yi kuma support yi ta va nga kumanga support hi mhaka ku na advocate Mukhwevane yi ta va yi kume support hi mhaka ku people on the ground already a va lava ku joina MK irrespective ya ku na advocate Mukhwevane kumbe a va kona loko hi languta timhaka ta tatana Willis Mtoni from KZN yes va huma ka vandla ra ANC it's a veteran of the movement va ti tiva tipolitiki vona va nga va ri na yona support ni tshemba tani hikuva it's a former premier ya KZN support va nga va ri na yona we expect mi tshemba tani ka vona ku mi tshemba ku va nga va ri na yona a mo va a mi tiyisisi a hi leswi mi nga swi vulaka hi ku tiyisisa mo hleketelela mo tshemba tani ku va nga va ri na yona no tshemba tani ku va nga va ri na yona hikuva tipolitiki ta le KZN hi le ta to joyina munhu ni tshemba ku va ku na lava va joyine ANC hikuva va joyine vona ene vona it's a confidant ya JZ khale na khale vone munhu lo va rhandza ku JZ a va nga ta tshama ka ANC after loko JZ a fambile but support yona ni vone nga ku va nga va ri na yona ni vula ku a na doubt ngopfu ka ku impact va nga yi endla va nga yi kurisa KZN na kwala va humaka kona ka region ya vona people will join MK so loko ni ta hala ka African National Congress ni twa president va kha va vulavula swin'wana va kha va ku ri ANC yi okay mi nge sungula le ya OR Regional Tambo swi na nkoka ngopfu van'wana swi ni nga vula khalanga va nga va hleketa ku why fanele hi vulavula hi OR Tambo loko hi nga vulavuli leswi OR Tambo a yimela swona leswi a believe ka swona hambiloko a nga vangi na chance ya ku ya parliament mara swi kona leswi OR Tambo a yimela swona ni vona ingaku a ta va a ri very much disappointed OR Tambo namuntlha a va fanele va swi vurile ku ri OR Tambo a ta va ri very disappointed hi ndlela leyi movement ya ANC yi nga yi teka hi ndlela leyi corruption yi nga kula hi yona ka ANC hi ndlela leyi nepotism yi nga kula hi yona ka ANC hi ndlela leyi vanhu va ti lavela swa vona va nga nghena ka tipolitiki ta makhwiri ku nga ri tipolitiki ta ku seva vanhu OR Tambo was going to be very disappointed but equally hi ndlela leyi ANC yi nga handla timhaka ta matimba loko va lose power a endleni yi khomeni kwala ni hundza la
0860002543 inongona kwe-afrika wavulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku twimingisela mene ku we angula u kuyini hi ndlela yaleyo kambe ke imani hi tsana loyi hi nga si teka riqingho ra wena kwala u nga koho a ma ha kombisa muku equally leswi ANC yi nga dela hi swoho mayelana na loko yi lahlekeriwile mi nga ya mahlweni a ni vula ku loko yi lahlekeriwe hi 50+1 ku fanele ku fomiwa mfumo ANC lexi nga ve xi rhangisa amahlweni i ku consolidate power ku ri no hi nge lose matimba let's make sure ku ri hi tlhelela matimbeni president a va a huma ka ANC maybe hi xona lexi loko a va n'wi vutisa OR a ta vula ku ri ni voni nga ku va tirheli irrespective ya ku va nga va tirhela Democratic Alliance na other political parties mara equally a nga ta va swi tsakela OR ku ANC ya ka opposition because ANC ya ha ri na matimba na vutihlamuleri bya ku ya tirhela vanhu va kuma swilo swo antswa se mara leswi xin'wana hi nga ve xidyondzo lexi vanhu va fanele ku va xi tiva hi OR Tambo i ku a nga khomeleli amatimbeni i leade ngopfu ka ANC a va president mara loko ku viwe atikweni ku yiwa ka conference ya 1991 vanhu vo tala a va ha n'wi tsakerile ku a va president a ku no ni nge he swi koti ku continue Mandela must take over na Mandela a nga pfumelanga ku loko ka ha ri na OR Tambo ni nge swi koti ku va president mara OR Tambo a komba ku a nga khomeleli matimba loko a ku ri van'wana hi ku a ku ya ku dyeriweni phela loko zi va president kusuka hi 1991 a swi tikomba ku hi 1994 loko ya ka nhlawulo ku ta dyiwa se a rhangise timhaka to xipa amahlweni mara a nga ti rhangisangi i te mina ni lidili ni fambile na matiko loko ANC ya beniwile a ni ri ku lideni se it's time for someone ku a lead le a ni lava ku hetelela yoni khana huma moyeni khalanga le ya president Ramaphosa va nga vula ku ANC yi fanele ya ti branchini ya ti strength na ti branch va hetelela va vulavula timhaka ta ku loko ka ANC ka tirhiwa hi mitlawa ANC nge hela mani ka sa encourage ku mitlawa ka ANC khalanga a branch a swi koteki ku loko mi ka branch mi sungula ku va na mitlawa no ku ri ku a ku tangi lava nga ka upper structure lava nga khoma matimba va fika va mi divide se timhaka tetiya ta mitlawa ti suka from national ti ya ka ti-province ti ya ka ti-local we can blame JZ hi 2007 hi nga sungula timhaka letiwani ta mitlawa ku va na va JZ na va Thabo Mbeki mara lete loko JZ na sweswi a sukile matimbeni i ncini lexi president Cyril Ramaphosa va nga xi endla ku make sure ku ri timhaka ta ti-factionalism ka ANC a ta ha vi kona because ko vulavuriwa hi nomu loko ku yiwa aka conference mitlawa leya ya sungula as ti-lobby group and ti-lobby group a ti bihangi yi lobby mara after lobbying yi fane ti fa a tifi mara ni byeleni hambi vo ta fa mingiseri ti ta fisa ku yini ni nga mi nyika xikombiso lexi hanyaka sweswi lembe leri hinkwaro loko moya a mupani sweswi ku le ku vulavuriwa hi third term na yini na straight line lembe hinkwaro va ze va tolovela ku i muti lowu i wa ka third term lowuwani i wa ka straight line hikokwalaho ka yini ku nga hlawuriwi swihinda ivi swi va xa xinkarhana ku hlawuriwa swihinda sweswo hileswaku swilo leswiya swi endliwa ku vanhu va fanele va tshama va kha va twisisa ku fanele ku va na straight line na third term mara lexi a ni vula ku xona khalanga ku ni hlekete nga ku a swi fanele swi fa national ya swi tiva ku swi le ku humeleleni ya swi tiva na ku amopani ku endleka yini ma swi va ku why va nga swi nge fi i mhaka ku ri na yo national yi na interest province ya Limpopo se na interest ya outcome ya lo Mopani ku lo a nga ta wina Mopani hi va kota ku languta shape ya province ku loko ku ri na vanhu va hina a Mopani swi vula ku slate xa province xi ta fanisa ku yini loko hi ya Vhembe ku wina va mani a Vhembe swi vula ku hi swo swi nga ta endla ku province yi yimisa shillings so ane vanhu lava va promota ku factionalism hi lava nga na mali kalanga people lava nga ku leadeni ka timhaka ta ti-faction na ti-third term na ti-yini hi lava va nga ka ti-municipal va nga timeyara va nga na yini lava loko ka branch i ringeta ku swi opposa swilo sweswo va ku sideline for life va ku lwa hi we are in power ta nkomba ku hi le matimbeni a wu nga dyela a wu nga tirhi i to bola landzelela hi swivungu lavan'wani va promota ku factionalism va ka va dyela Nemetri 0860002543 IDK un'wana ni rhumela hungu la aku itwe khale ka president va kha va vulavula ka hlengeletano leyi ri kona ni tshemba ku yale ya ku hela ka vhiki va kha va kombisa ku vo va ha ri xirho xa ANC
na so a va lava kusuka la hi ku loko vo suka la yi ta yiviwa ANC kambe xivutiso ku yi ta yiva hi va mani hi ku munhu wo fana na nkulukumba Cyril Ramaphosa xikombiso loyi a nga president wa ANC sweswi hi loyi va nga phikizana ka xitulu hi 1991 se swi vula ku va swin'we va le ka level yin'we se a ni tivi a hi mi tweneni 0860002543 a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi ni hleka papa mina minjhani hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile ya khalangana yi twa Afrika wa vulavula ene leswi vulavurisaka swo loko ko vulavurisiwa leswi a palamende tiko ri ta va ri loloki ngopfu ri tshamisekile tipolitiki leti ta la ka hina la ta Afrika-Dzonga mi le ku ntweni kahle tipolitiki leti ta la kaya ta Afrika-Dzonga loko ka u nga ti landzeleli kusuka nhlokweni u ya fika swinkunwanini u to hela u lahleka leswi swi endleka ku la tiko ra hina a ri nga pfuki ri kumeke ri karhi leri ya ku mahlweni hi mhaka ya leswi xilo xo sungula lava va nga ku lideni va tivana na loko va ka va ri handle va tivana na loko va nyokovela va vuya la kaya va tivana na vugevenga lebyi va nga byi endla lexi xi nga endleka loko hi ta wina mfumo lowu vakulukumba va hina lava va nga hi siya vakokwani Mandela vo Tambo vo Sisulu na hinkwavo lava ka va nga ri ki vona na vona vo Chris Hani a va ri lava va lwela ku ntshunxeko wa tiko ku karhi tiko ra kona ku ri hina vanhu va Afrika-Dzonga hi helerile a va zangi va langute swa tlhelo ra vona kumbe lomu a va huma kona vo Transkei vo Ciskei Queen na vona vo Jacob Zuma lexi a xi va hlanganisa a ku ri mihleketo yin'we ya ku a hi vumbeni miehleketo leyi nga ta ndla ku nala wa hina hi n'wi wisela hansi va kumeka va ka va ri na direction ku ri mintirho hinkwayo leyi hi endlaku i ya ku wisa nala wa hina ene nala wa hina a va karhi va vulavula hi apartheid so aka loko va karhi va hlanganile ku vulavuriwa hi apartheid ku ri hi la ku yi wisa miehleketo liya a yi kumeka yi karhi yi ri leyi nga khomana yi vupfili ku ri hi le ka direction ya ku wisa okay it's fine hi siku na nhlekani na hinkwako na loko va endla ti-constitution a ti ri teto ta ku la ku wisa nala u fikile hi 1994 a wisiwa a vekiwa hansi loko nala a wile a vekiwe hansi se switulu hi leswi swi fikile lava ha ku heta ku vulavula va vulavula hi vakhalabya lava ku a va nga swi lweli switulu leswi a vo lava vufambisi ku a byi mahlweni se hi leswi nala i wile loko nala a wile point B hi yini leyi hi tekaka ku hava leswi nga tshamiwa ku langutiwa miehleketo ya hambana un'wana i huma le un'wana i huma le mara a hi hlanganise hi xilo xin'we xa ku hi la ku wisa nala hi n'wi wisile nala i lo buhu hansi a nga ha ri na matimba a hi yeni plan B plan B i ku n'wana na un'wanyana se ni lava xitulu ku ni kota ku fambisa hi ku hi winile loyi hi nga tshama hi tsemakanya swin'we hi hupiwa hi swibamu hi ya hi ya tlela henhla ka nsinya swin'we loko hi vuya hi kuma ku na switulu la South Africa ho fika hi teka munhu loyi a qualifyaka hi ku loyi ze tsutsumisiwa hi atlela swin'we henhla ka nsinya va hi hundza masocha va nga hi voni ya le tikweni hi jatama hi vuya kaya mi fika mu n'wi nyiketa xitulu lexi xitulu xa kona a nga swi tiveki a nga swi dyondzelangiki se swi endla ku tiko ra hina ri salela ndzhaku hi mhaka ku vutivi a byi kona le emahlweni another point loko un'wanyana a karhi a ri laha ndzeni loko mo yi languta politiki leyi the former president Jacob Zuma loko va ri xitulwini vo Malema a va ka va rhuketela va vula na nhloko ya kwembe yini so ri ku vula sweswo mara loko se va chikile ka xitulu hi vona Malema loyi a nga twani na mukhalabye va rhuketela i wa famba i ya tshama tafuleni a nwa na vona ku komba ku ri a nga lwi na munhu u lwiwa na xitulu lexi ya xi nga kona ku ha xi lava se ehenhla ka sweswo langutani hi leswiwani loko mi ta vona ku politiki ya hina yi na vukhuruka lebyikulu lebyi nga ta ka byi nga heli loko va onha mi ta swi twa ku va onhile hi ku van'we va ta vulavula mara endzhaku ka vhiki loko va tsundzuxana ku sweswi i ngo vulavula too much wa rivala ku mina na wena hi onhe yini kwini na mi ta twa munhu yaloye se swilo sweswo swi timekile xikombiso amasunguleni loko va kokwani Zuma va famba kokwani Zuma va khomiwa va humesa na vuyimeri lebyi a va nyiketiwa byona a tikhoto hi mfumo byi withdrawiwa
loko se kokwani Zuma va swi vona ku laha se tibihile na famba himpela lexi va nga vulavula xo ntsena va te hayi na amukela ku na famba kambe a ni nga fambi ni ri nexe hi loko se vanhu va lava ku tiva ku ri i lava ku famba na mani va ku hayi hi sungule mhaka leyiwani hi nkandla hi sungule xikarhi a hi revezeni ya sungula ka Christian Mahatlemani a vulavula hi mhaka ya ku va swi tiva ku Zuma va ri leswi se ni famba ku swi komba ku na xihundla lexi ya mina na mani hi nga twanana leswi na leswi swantswa ni vhe ni boxa na vo va ta hi ku ni xanisa hi lava na vona va nga riki va nga riki na ku basa hi nga thyaka hi thyake hinkwenu so a henhla ka sweswo swi endle ku win loko va ta foma MK vanhu va rhayizile va lava ku kumeka va karhi va ku va vulavula va va tima hi ndhawu yin'we ntsena kokwani Zuma va ku hayi mina ku Ramaphosa i president a ni swi tshembi kahle hi mhaka yini hi ku kasi why loko hi votela laya xihundleni lexiya swi ya hlayeriwa le ndlwini liya leyi ku na yini le ndlwini liya leyi ene sweswo hina hi nga swi landzelela hi kha hi swi kuma i ku kokwani Zuma a va lava ku ta ringeta ku ni ta va byela ku ANC vanhu va yi lan'we khale va nga ha yi vhoti mara yi votiwa hi mhaka ya ku loko va ku va endle 200,000 ballot boxes ku tlha ku endliwa na 30 ballot boxes leti ti nga ta ya le storage lexiya hi nga ta yisa ti-ballot kona ti fika ti thikiwa phati yo karhi ti pakiwa leyi loko matirata ya rhwala ku ya yisa leyi mambirhi lama ma nga ndzhaku ma jika la ximatsini ma ya cukumeta hi toho ti-ballot leti ti nga kumeka last ti-vote letiya ti nga hundza ku ti kumeke nhoveni mara IEC yi nge hlayi yi nga swi tiva ku ti-ballot kambe yaleyo ma yi vona ntsemi la ku sungula ku hi lahlekisa loko ku ve a yi na la yi nga na vumbhoni kona yaleyo ku fika sweswi hi nge vuli sweswo hi swi vula nga ri i ti-facts a hi swi vuleli swi komba opinion ya i mavonele se lama nga riki ya munghana lonene ya nga mhemyingiseli se lexi nga kona ni xi vulaka i ku va timeka hikwalano vanhu valava sapoto liya Jacob Zuma va nga yi kuma hi mhaka ya ku Jacob Zuma originally loko va nghena a va lava ku tirhela ro tiko mara hi mhaka ya corruption ya ku loko u lava ku languta lava nga leyi u tshika ku famba hi ndlela leyi famba ku yona lava nga huma va tirhi va ta ku sideline u ta dlaya hi ndlala swi fika swi va jikisa se lava tiva ku ntiyiso hi vona lava na phati ya loko MK yi fomiwile va nga va tlha va tsutsuma va ya kwini va ya ku yi supporteni hi ku se va swi vona ku ri hi fanele hi vuya hi ta tirha hi tirhela tiko se la a swi nge lungi la ka tiko ra hina ra South Africa hi mhaka ya ku lava va nga ka vurhangeri va tivana milandzu ya vona na vidyoho bya vona hala mi kumeka minkarhi mi swi languta ku ri swilo swo tala kaririwa loko va maxava va kumeka va ku va lava ku tirhela hina xichava ni tiva vanhu vo tala lava a va ri ti-cleanara na ma-security va nga heta va nghenisiwa ka mfumo hi maxava va ku how can munhu a nga cleanela mfumo ti-office mara mali ya nyikiwa munhu la nga tlela ndlwini ivi munhu luya a teka swintsinini a nyika lava va ku swi khansela ti-building leti a ti hijakiwe lava ku no ti-building leti i ta South Africa mi nge hi ti tlherisela ka maAfrika-Dzonga lava va nga fikeleleki ku xava tindlu hi ti pfuxa va ta nghena lava va holaka miholo ya le hansi hi mhaka ya ku ti-building leti a ti hijakangi hi vanhu va le handle hi vona lava nga ka mfumo va pambulela na xitarata mani ku fuma mina xitarata mani ku fuma mina swi endla i mavonelo ya mina malava swi endla ku va ku maxava se i hi tekela xinkwa va teka maxava va n'wi veka sayitini hi landzelela ku ya maxava va n'wi gabile a nga ndli swona kasi va le ku hi misleadeni hi ku va tele vudyoho hi ta ka timhaka ta mukhalabya nemetwele na swi twa ku mi yi khomini buku ku na loyi i khale na yena a ri la layinini laha ni khomeleni mingisiro ya mina na mina ni mi nyikini nkarhi himpela ni khenseli swinene a hi hetiseleni hi loyiwani hi nga siya ka mahungu ya misava ya awara yan'we inhlekani mi amukeleli ka munghana lonene FM ai munhu loyi mpela munhu loyi ni susa nkulukumba luya ivi a huma famba 0860002543 tsundzukani i mavonelo ya n'wina kambe ni tsakisa hi ku mi le ku dzikeni hambi ko vulavula munhu wun'we loko mi dzika hi swo hi lavaka swona a hi lemukisaneni a hi vulavuleni hi twa ku n'we mi ta na tlhelo rihi se n'we kwale mi nga tlhelo mi ta va mi kha mi hlela a hi amukeleni un'wana hi loyi nhleka 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka u nga va u kandziyise rito ka 065 744 3911
kumbe u ya ka Africa Munghana i nomboro ya i handle ya X ta kuma muyingiseri wa hina wo hetselahetsela i 5 timinete ku nga se ba awara liya ya i 5 timinete ku nga se ba awara ya n'we i mahungu ya misava hi ndlela yeleyo a hi amukeleni n'wana muyingiseri loyi nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene enhlekani loko a ni lo swi tiva ku ri a ni tsutsumela vo a va ri ku huweni a ni ta va ni nga zangi ni n'wi tsema muyingiseri loyi a ni ta ni n'wi tshika a ya mahlweni a ti vulavulela kambe hambi swi ri tani wun'we yi ta fika hi nga siya ka mahungu ya misava loko hi vuya mahunguni ya misava hi vuya hi bula na Good Enough Mashego na va MK va rhambile la ku ta twa matitwelo ya vo ka vandla ra vo ri tikomba ku ri kha ri kula se hi ta va ya kha hi twa ku va ri yini bona nako va ri yini hi lava va nga a va kombisa ku vilela swa va vilerisa ki a hi tekeni mun'wana muyingiseri loyi hleka Kan bot sa diyan. Pokele papa mi dyan Okay. okay Sharing. ay papa Ala ko kumba ya pulo mo Hello? ni miyingiseri a ni tivi ku a ni na mina ni le ka remote studio a ni tivi ku hi mi ni tsematsemaka kumbe hi n'we mi tsematsemaka kambe a hi ringeteni ku vona ku laha mi nga koho mi le ka network ya kahle boti wa mina mi kota ku ta na tlhelo ra n'wena Okay. Nitsemba sena mitwa mina. ya yana ni mahlweni Shirinda ay Shirinda va le ka swin'wana na va twa ni ku va le ka swi kumbe va ngheni George 0860002543 mi karhi ku tala na vula ni ri loko vanhu va nga vulavula va ta mi vulavulela un'wana miyingiseri loyi nhleka hi mi amukerile hi mi amukerile Munghana hayi no vasuseni va lava tindana i nga ra hi twanani na vona okay i mani ta hlaya lava va nga rhumela ti-ax la hi kota ku famba hi ya ka mahungu ya misava ne khalanga ANC yi ri yi ta alana na ku tlakusiwa ka gezi kuve hi yo yi nga hi fikisa la gezi ri durhaka cause corruption ya ANC na JZ na Magupta hina hi twisiwa ku vava hikuva Magupta va baleke na mali ya Eskom meswi ku va ku hi sweswi hileswaku kumbexani hi nge vuli hi ku ANC hi nge vuli hi ku JZ hi nge vuli hi ku Magupta kambe hi nga vula hi ku vukungundzwani hi byo byi nga hi fikisa la loko mijupi yi sungule yi ri sweswi yi nga sungurisa so yi pimanyetiwe mpimanyeto wo karhi kambe luya wuya wa ya tlula hi ka 3 mpimanyeto wa ku aka xitichi lexiya i vhe swi vona ku lo husiwa mali na loko a yi nga husiwangi mali Eskom a yi ta va yi nga ri swikweletini i James Opamola a nga tisa tlhelo rero u rhumele ka X era Africa Munghana un'wana a nga rhumela ka X i ri mhaka okay ana a swi vile rivaleni muhleri wa hina tata hi pfuna ku hlela timhaka leti kantswa hi kota ku twisisa timhaka ta tipolitiki ta Afrika-Dzonga kantswa Good Enough Mashego loko vuya mahungu ya misava ntirhi hi ta tlhebula na va MK loko vo ka va nga cinci loko vo cinca sweswi n'we mi nga ta va vulavulela hi sweswi nga ta va swi ri switsotso swi to vula sweswo hi ndlela leyo i awara ya 1 ehenhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava ka Munghana Lonene FM mina na wena hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka mahungu nhlekani nhlekani Botpat muhumelerisi na vayingiseri Botpat politiki ya tiko ra hina yi le ku cinceni swinene hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ngopfu ende swi sungula ku ni kanakanisa ka bandla leri ri nga fuma malembe ya 30 swi nga endleka hi va na president ya kusuka ka bandla leriyani yo gina hi president lava hi nga na vona sweswiwani tanihiloko mi swi vona ku ri bandla leri ri le ku hahlukeni tiko leriya ka ku teka swiboho
ni vona i nga ri debyise mavoko swi vonakala ende ri nga ri tlhelo ngopfu ra vaaki va tiko leswi endlaka vanhu va nga ha vi na ntshembo ngopfu eka rona mabandla lama hi nga ri ku ma tekele enhlokweni lama nga ku vumbunukeni sweswiwani ya tata na timhaka King Khupani ka Mningisi Block 3 inkomo inkomo inhlekane mahashi hi mavonele ma mina leswi mani vona nga ku kumbexani swi nga koteka kahle ku ya hi ti-principal ka swakudya swa vana swa xikolo leswi va swi xavisaka va mani lava mavonele ma mina i ku ri loko a swi koteka a va ta kota ku xava ka tishopo leti ti tivekaka mantwisisa ivi va-principal ku va vona va nga na vutihlamuleri bya swona va va komba swilipi ka leswi va nga xava ka tishopo ta kona leswaku tishopo leti va nga xava ka tona i tishopo ta njhani swi tiveka hayi ku ri vanhu vo tota na swo xavisiwa swi nga tiveki va xave ka tishopo ta njhani hikuva mundzuku na hambi u kombeta ku tizimba leti hi nga xava laya hi tona ti nga na problem munhu a nga swi tiva ku tizimba tete i ti xavi kwihi hikuva va xava swilo kwalaho ka swilo swo ka swi nga tivikani mavonele ma mina malama Tshemba Mapukile mani lava ku heta ku vulavula sweswi ma ta va vulavule point yin'wana ya nkoka ngopfu like mfumo wa hina mi point leyi ni lavaka ku ta na yona ku mfumo wa hina a wu prioritize nutrition yi na nkoka mativa like ku ka nutrition ku dyondzisiwa swilo swa ku tala hi madyelo swo tala like timhangu leti humelelaka a hi ta ti avoid loko ku ri ku a va thola ti-nutritionist ti va kona swikolweni ti va kona ka community like ku sivela swi tlula ku tshungula vuthete and nutrition yi like yi dila na sweswo ku dyondzisa vanhu ku va sivela ku ka va nga khomiwi hi mavabyi ku va na madyelo lamanene enhlekani Butpete na Buterik na vayingiseri hi ku loko me ni langutini Butpete hi tatana Zuma loko va ku no va nge koti ku va huma ka ANC ku ri hi ku va vele ka MK ku ri swi hlaya hi matlhelo mambirhi ku hi nga ku vele ku galacheni ka vanhu lava hi nga ku aka ANC a va ngo loya hi ku swi lava a va hile hi ku dyela se na loko va ta famba va siya va ri kwala ka MK ivi va tlhelela ka ANC hi vona hi vo ku va ha ta swi kota ku va nga tshena vo va landzelela tatana Zuma ka ANC na inkomu amhlangeni na novela bye bye hina hi rito timinete ntsena ku bela wona ya 13 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongona ku Afrika wa vulavula ku ri kumba loyiwani ku nga ri khale hi ta n'wi cinca vito ra ku va Good Enough Mashego hi n'wi thya ra muprofita hi ku swilo leswi hi lava ku vulavula hi swona hi swi khumbile siku rin'wana mina na yena se mina ni a ni swi lavi ku va muprofita yena hayi a nga lunga ku va muprofita se a hi n'wi amukeleni hi bola na yena muhleri wa yena wa tipolitiki Good Enough Mashego hleka Good Enough Mashego a ni n'wi twi kambe a ni byeriwe ku i kola la yinini la hi yena va ku va hi bula na yena hi ta kota ku twa ku i angula ku yini eka mhaka leyiwani hi ndlela yeleyo handle ka sweswo hi ta tlhe hi vuya hi twa na wena mingisirome van'wani va a hi kolwangi mhaka leyi ya ku va hi tsatsamuka kumbe hi anamisa miehleketo a hi fikangi se va nge ri hi va lava ku hi va nyikana nkarhi nakambe ku va va endla tani se ta va nyika nkarhi loko se hi hete ku bula na Good Enough Mashego hi kota ku twa tlhelo rorolero ra mhaka 0860 002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ni mikhenseli swinene n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice notes eka nhlekani lowu ka nomboro yale ya ntolovelo ya 0657443911 a khensa swinene ku va mi endle tani kambe ke a hi amukeleni n'wana mingiseri a hi amukeleni ku hi twa ku hi nga n'wi kuma ke Good Enough Mashego Good Enough Mashego i na rirupfu a nga kumeki a fava tindhawini tin'wani la network yi nga ndle ku kahle kambe no pfumela ku sweswi wona kumbexani yi nga va yi tshamisekini Mashego nhlekani na sweswi ka ha tikini ka ha tikini Good Enough Mashego na sweswi a ni ye bushu ni tlhe
ni vuya ni nga n'wi kumangi hi mhaka ya network ya laha tirhelaka koho kumbe ya lava ku ri koho hi ndlela yeleyo se a ni tivi ku swi nga va swi vula yini Mashego swi nga va swi vula ku mi fanele mi rhurha kwalano mi ya tshama la network yi nga ta va yi ri kahle hi ndlela yeleyo timhaka to toleto mingiselo mene ti hi nga ri ku buleni hi toho a ni se twa munhu a nghena a vulavula hi timhaka ta leswi swi vitaniwaku ku vela xidzedze la atikweni kumbe la exifundeni xa Limpopo a ni tivi tatana Ngoveni hi nga va kuma ke tatana Orders Ngoveni na vona va tata va ta hi hlamusela kahle kenta ku fika sweswi tanihi masipala wa Mopani va vone yini loko swi ta ka timhaka ta ku hangalaka kumbe ku onhaka ka nhundzu ni yo twa un'wana ku tsuvuke tinsinya ti ta pfala patu mina mina lexi xi ni hlamusela mpfula yi nangi hala hina hi nga kona va swi yo tsutsuxa ku za ku va na mpfula hileswaku swo vula ku mpfula ya hi zonda u lave moya eka xidzedze xa ko a xi fambi na mpfula ni xi famba na moya ntsena se kumbexana hi nga va kuma tatana Orders hi kota ku va hi twa ku va ri yini kambe hi nga siya ka vona a hi sunguleni hi bula na tatana Good Enough Mashego ri nga se tsema riqingho leri ri ngo tlha ri tsema futhi Mashego nhleka i pfukile minjhani Mashego yar manetwa ya antivi Mashego kumbexana hi mi nyikanyana nkarhi mi sungula mi suka la mi nga koho kumbexana hi vo hafu ya hundzani kwalano Mashego hi ta vuya hi swi vona kumbexana halaya ka hafu ku phela awara yan'we hi sungula ni mi hundza kwala mi nga koho Mashego hi kota ku va mi ya fika la network yi nga ta fika yi va kahle koho 0860002543 so hi pfulela ntsene ku mina we hi nga kota ku va hi ya mahlweni hi bula hi twa timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va kumbe tikhomini eka timhaka leti hi bulaka ha toho namuntlha ni teri ni kombela n'we va ku dzika la n'we va ku anamisa miehleketo a hi vulavuleni hi timhaka ta tipolitiki ta tiko ra hina mi vona ongeti hi mpelampela van'watipolitiki lava loko va kha va ya hala na hala xikongomelonkulu i ku lava ta vona ku tiko leri ra hina ri antswa kumbe i ku va voho va ta kota ku antsweriwa hi vutomi ke vona maxaka ya voho hi ndlela yoyeleyo nako mi vona swihlawulekisi swihi loko leswi swi fambelanaka na tipolitiki ta tiko reru swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina hi swoho eka nomboro yaleyo ya ndhuma ya 0860002543 muyingiseri wa mehe nomboro leyi hi nga yi tirhisaka ku va hi kota ku twa un'wana muyingiseri hi loyi nhleka Sitani mpukini botet. Pokele minjani papa? Mpukini botet. Okay. Ya botet kahlase melo swi lava ku swi vula ke politics ta hina ta la South Africa. Special ka ANC mi ta tsundzuka ku ve ku huma Zuma former MK ku huma Ismail Khashoggi former party mara melo swi lava ku swi vula botet so ya president Ramaphosa va nga swi vula ku a tlhele ti branching ya vona tinetiki ku tirheliwa vaakatiko next time ANC kota ku vuya matimbeni ku na mavarivari lama ma nga vulavuriweni botet ya ku Ramaphosa i xavise tiko a xavisela valungu ene ni swi tiva kahle ku Oliver Tambo former president Nelson Mandela va Walter Sisulu va Ahmed Kathrad a va nga ta yima na swona leswi nga swa GNU leswi swi nga ku humeleli namuntlha ku ANC yi nga ha wini 50+1 a va ta tirha hi ku tiyimisela mara botet the administration ya ANC ya fisi a ku ri hava ndlela yin'wana because ANC a yi winangi 50+1 a swi boha ka government of national unity a swi boha hi ya tirhisana na BA a swi boha ya tirhisana na maphati man'wana hi mhaka ku ka ha ri hava ndlela yin'wana ene vanhu lava nga khosa ANC ku yi nga wini 50+1 botet hi vona vanhu valava a va ri timembara ta ANC hi ku mi ta tsundzuka phela Zuma yi huma ka ANC ene mi nga rivali MK na 58 ya ti-seat a parliament leswi vulaka loko Zuma a nga sukangi ANC a yi ta yi winini 50+1 mara sweswiwani ku hava ndlela yin'wana ya ku ANC fanele yi endla yini
a swi boha hi tirhisana ho va DA a yi fanele tirhisana na va Gayton Makhezi hi Botpet se hi nga blame munhu wun'we hi nga blame Ramaphosa hikuva Ramaphosa i sell out a hi sell out a ni hina vanhu va South Africa hi nga ya vota ni ka xikombiso Botpet sweswiwa a Mozambique Frelimo yi winini why i party ya one va sapota party ya vona even though ku na ti-challenge se hina la South Africa hi nga zi blame munhu wun'we i vanhu vo tala va nga vota ANC ti-faction ti-camp ka ANC ti ta ku va ANC va hlongolona na vazima va hlongolo leswi nga khoza ANC number 2 hi hina vaakatiko hi nga fika hi vota ti-party to tala Botpet but leswi xa ku hetelela lexi lavaka xi vula Botpet hi nga blemani ANC ta bounce back nametwe vana ripfumelo but edi a hi ku tumingisero me anda ka leswi a hi sunguleni Africa wa vulavula ka mgana lona FM ko mandlele kwa shala twi la studio 1 again yingisele ngona ko hindlela lena mfumela ku kwala unga ko uyime kulunga a hi tweni un'wana mingisele loyi very good enough mashekhu ita ve vulavula na ina laya n'wini ka nkarhi a sungula tshamiseka hi ku laha ri ko ka vula xiyenge xa vuhlanganisi a xi nga ri kahle hi ndlela leyi un'wana mingiseri loyi nhlekani 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ka mngana lona FM yingiseri hi loyi nhlekani mara shoni mpfukeni muhasi mpfukeni mkwena mpfukeni na n'wina mi ri yini loko mi anamisa miehleketo na khensa muhasi mo msungula hi timhaka ta ntirho lowu ri kona tolo ka wa ANC loko ku tlangeliwa 107 years ta president general wa hina OR Tambo a swi nge pfuki swi hume fashionini ku hi kumeka hi tlangela nkulukumba luya hi mhaka migingiriko leyi a nga yi kombisa a nga yi tirha i tirhe ku hindza vanhu hinkwavo hi ku ya hi mina ni vula ku yena an ancestor in chief ya African National Congress sweswo swi seketeliwa hi loko mo yingisela tinsimu leti ma-comrades va ti yimbelelaku ti revolver around this colossal leader called OR Tambo so a ni la ta hindzisa ka yaleyo n'wemuhaxi tolo loko ni kha ni yingisela president va kha va pfala nhlengeletano ya hina na Boksburg va vulavula ta ku tala va katsa na timhaka ta ku fanele ku lulamisiwa kumbe ku revive-iwa kumbe ku realign-iwa ti-branch ta ANC swilo leswi va ngo hi branch vanhu va ngo xi tekela hansi hi xona basic unit ya vandla hi ndlela ya ku loko ku va ka ti-conference 90% ya vanhu lava votaka va va kha va huma ka ti-branch so swi ni tsakisini loko va tshikelela timhaka ta ku ti-branch ti fanele ti revive-iwa ene sweswo swi nga koteka ntsena loko hina hi nga timembara laha hansi laha na hina hi pfumela ku revive-iwa ku kumeka hi pfuxeleliwa hi va African National Congress leyi nga ta kumeka hi suka ka xiyimo lexi sweswi hi tikombaka hi ri ka xona hi pfuxeleleka through the spirit of OR Tambo loko ni vulavula hi timhaka ta ku pfuxeleleka ka ti-branch i timhaka ta ku ti-branch ti kumeka laha vaakatiko va tshamaka kona branch yin'wana na yin'wana ya ANC hi yona loko ku ri na ti-challenges ta ti-problem ka ti-community leti hi tshamaka ka tona va fanele kumeka va hatla va yima va suku yima loko ku ri na vugevenga kumbe ku ri na ti-challenges ta ku hambanahambana ku yimiwa hi vona ku endlisa ku yini ka ti-communities leti hi nga ka tona hence ku fanele ku va na reactivation ya ti-branch ta hina matiwa a swi ni chavi kusuku swo vula n'wemuhaxi ku hava vandla rin'wana leri vaaki vo tala va ri tshembaka ku tlula African National Congress ko va hina vinyi hi nga na probleme ene loko ti-problem leti hi nga na tona ho ti lulamisa nseketelo lowu hi tikombaka wu hi lahlekenini sweswi wu nga vuya ene hinkwenu ha swi tiva ku nseketelo lowu a wu yo famba ntsena wu yo bvungiwa hi nkulukumba Zuma a famba na wona hi rizombe leri va nga na rona henhla ka the incumbent president na president Ramaphosa so leswi ni swi vonaka i timhaka ta ku loko hi kha hi ku hi rhandza African National Congress ya hina hi fanele hi swi tiva ku a hi vanhu lava va nga ka province kumbe va nga ka national va fanele ku vona ku African National Congress ya hanya
hina vinyi laha hansi ministeri ya ku sungula Mr Sambo va vulavula timhaka ta ku loko hi vona ku na ti-functions a phakati ka ti-branch i timhaka ta ku lava va nga le henhla le va nga na matimba va nga na influence hi vona va talaka ku byala ti-functions teto a ni nge alelani na vona ene a ni nge pfumelelani na vona wholly mara ni ta kuma ku swi va swi ri hi ndlela yaleyo wa muhaxi ni pfuna ni ku twisisa la un'wana i ni rhumele hungu ra a ku i twe khale ka president va kha va kombisa timhaka ta ku va ha ri xirho xa ANC a va lava kusuka hi ku vanhu lava va nga hetelela ku va nga hetelela va yiva ANC ivi tlhandla kambirhi ku na ANC ya Ramaphosa kambe a hi ntiyiso ke ku president Ramaphosa na president Zuma va tshame va phikizana ka conference ya ANC hi lembe ra 1991 a ku ri n'hweti leyi ni nga velekiwa hi yona a ni ri na 10 wa malembe khume ra malembe 1991 hi n'hweti leyi na 1 hi July a Durban loko va kumeka va lahlekeriwa kulukumba Zuma xin'wana hi nga xi hlamuselaku for free ku hava a political battle leyi kulukumba Zuma va nga tshama va yi wina a henhla ka kulukumba Ramaphosa that is a given un'wana a nga ta khatlanda hinkwaswo but go and do your research ku hava battle ya politics va nga yi wina that's why swo hetelela leswi va nga vona xilo xo antswa i ku kumeka va ya tumbuluxa vandla leri sweswi va ri rhangelaku va ha claima ku vona va ha wela ka ANC ha swi tiva ku ti-processes ti endliweni ti landzeleriwini va suspendiwa va hetelela va expeliwa so mara hi nkani walowo va nga na wona wu tiviwaka hi vona va ha tivula ku i xirho xa African National Congress so sweswo wo fana na mina a swi kumeki a swi ni pfutisi na katsongo kumbe a vete va aphila loko munhu a aphila a ti pfumeli ti-process ta ANC sweswo ta pfumela muhaxi a yi ni tlonyeni yaleyo loko ku ri ke ni va apheleni it's fine the appeal process yi ta kumeka yi kha yi teka ndhawu and then hi ta vona ku swi ta helela kwihi mhaka ku swilo leswi va nga swi endla muhaxi va swi tiva i munhu loyi ANC yi nga n'wi phumunda kusuka a ri bakeni va kumeka va ANC yi n'wi muda yi n'wi endla leswi a nga va yi swona a hetelela a va ka the pinnacle ya tipolitiki ta Afrika-Dzonga ku va a va president ya tiko ra Afrika-Dzonga without any formal education mi nga swi kuma ku hi sweswo a handle ka le Afrika-Dzonga endzeni ka ANC so leswi ni lava ku swi kombisa ni kha ni lava ku huma moyeni wa muhaxi ni twe mi kha mi tshikelela yin'wana hi loko mi kha mi vulavula na Mr Sambo mi ya ku heteni ku mi twa ku ri na huwa ya straight line ku ri na huwa ya leswi vuriwaka Set10 ka African National Congress kulukumba loyi hi vulavulaka hi yona that's why hi n'wi rhandza ngopfu OR Tambo vanhu vo tala a va swi tivi ku i yo serva ti-term timbirhi ntsena. He was elected in Morogoro 1969. He was elected again after 16 years in 1985 Varkabwe, Zambia. So he served only 2 terms. Iyo kumekana ka tshamile science a serva nkarhi wo leha. So na le fane hi kombisa President Tambo anga serva nge ti-term tinharhu kumbe ti-term ta mune ku serva ti-term timbirhi ka ANC i ta nyika van'wana nhonga ya kumeka va kha va rhangela mhaka ku vurhangeri a byo kumeka byi tshama ka munhu a ri un'wana ntsena ha byi share ka African National Congress and then kuna democratic process ka ANC yes mashane ani metweni khesini nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta ya fukubela wara ya khume nharhu na ka Afrika wa vulavula yini ni ya twa kuma ngemsava ora ya mbirhi ya tawa yimise ku yini kusuka kwalano hi ta ringeta ku hi nga nkuma ke good enough my shekho kwala ka mgana lona na FM komba ndlela ni ri nokara ku Afrika wa vulavula hi ku haxela twi kusuka la studio 1 again ku ri machudeni mongana matili la nta ku byela ku ama ku yini anda ka tlhoko makata mahungu hi ndlela leyi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka mgana lona FM komba ndlela ya ku tisela wona twi kusuka la studio 1 again hi tari hi lava ku bula na muhleri loyi ku nga ri khale ka ta muchavito hi ku i muprofita hi ku leswi lava ku vulavula hi swona i vulavurile swona siku rin'wana se ivi a ku hayikho hayi swi nge hi hlamarisi se ni na ku pfumela ku na yena sweswi a nga hlamali hi ndlela yaleyo a hi amukeleni good enough mashekho muhleri wa yena wa tipolitiki lava hi bulaka na vona nhlekani lowu mashekho nhlekani mi amukeleli ka mugana lona FM nhlekani baphet na vayingiseri va mugana lona FM
hi hlanganile nakambe laha timhaka leti hi hlanganisaka hi tati hi hlanganisile vhiki leriya loko hi vulavula hi timhaka ta ku mhani Busisiwe Mkhwebane na vankulukumba Willis Mchunu va famba ka ANC na le ka kahle ka EFF na le ka ANC hi ku landzelelana tano se namuntlha se hi lava hi Ravuntlhanu a va kha va tivisiwa ku mintirho ya vo yi ta fambisa ku yini ni tshemba ku a mi hlamalangi a ni hlamalangi swi vulavurile vhiki leriya ku ri headline leyikulu leyi ku ri yi ta yi kuma ka weekend yi ta va yi ri yini so tshembekile ku ri hayi yi vulavule ntiyiso se swi vula yini timhaka ta ku mina n'we ha ti tiva tipolitiki ta tiko leri sweswo swa tiyisisiwa ha swi tiva sweswo kambe loko mi langute xiboho lexiwani xi vula yini ka tipolitics ta loko ku ri ku ti koho ka mhani Mkhwebane na tipolitics ta yoho MK Party na tipolitics ta EFF MK Party sweswi yi endla mistake ya ku ri yi endliwile EFF lembe leri hundzeke hi nkarhi loyi va teka Make Mkhwebane va endla lungu ra palamende ra EFF i ku ri Make Mkhwebane a ri munhu wa ku ri a nga na leswi xilungu va ku na ground a nga na vanhu lava a nga vulavula leswaku i vanhu va yena lava ku ri munhu a nga vulavula ku ri a ta na voka EFF a ta na 10,000 kumbe 20,000 ya vanhu so EFF i nkarhi leyi i ta teka Make Mkhwebane a ku na ku vulavula loko tala ngopfu ka ma-EFF ka mafighter ku ri swilo yini ku na vanhu la va sunguleke na EFF nkarhi loyi sungula mara u kuma ku ri na sweswi a va kumeki le parlamentini a va deployiwanga parlamentini so a swi endle leswaku ku va na vanhu va ku rila ngopfungopfu endzhaku ka ku ri ku hlongoriwa vanhu ku ri a va swi kotaka ku organize mabazi ku ya ka celebration ya EFF ya 10 ra malembe so leswi swi endlekaka sweswi ka MK Party swi ta endleka na ka MK Party ku ri ku na vanhu lava sunguleke na MK Party lembe leri hundzeke i 2013 16 ta December nkarhi leyi tatana Jacob Zuma ta huma vulavula ku ri ku na vandla lerintshwa MK Party van'wana va vona va hlongoriwile va ku fana na Khumalo ku na van'wana va ku ri va hlongoriwanga mara sweswi a va kumeki ka province a va kumeki ka parliament ya tiko so swi ta endla ku ri va tivutisa ku ri swilo va ta gaina yini ku va la ka MK Party loko munhu a ta suka ka EFF namuntlha mundzuku a ta suka ka EFF namuntlha mundzuku se u lunga la MK Party na vo Mchunu na vo swi ta endla ku ri ku va na ku rila kun'wanyana ka malunga MK Party ku va hlongoriwile la ku ri sweswi a va kumaka deployment le parlamentini so leswi swi ta endla ku ri ku va na confusion na ku tala ngopfu ku va na ti-faction ku ri sweswi ku na faction ka MK Party faction lava ku ri va sungule na MK Party na faction lava ku ri va lava ku ri ku nghena vanhu va ku fana na vo Brian Molefe vo Mkhwebane vo Manyi na van'wanyana kambe van'wana va ri ku nga va ku ri na misunderstanding ku na ku ntwisisano va nga swi twisisi hi ku mhaka yikulu a ku ve kha ku langutiwa timhaka ta switulu laya ku langutiwa ku itena yini hi leswi President Zuma a va vula swona a ku langutiwi loko ku ri ku tele xitulu ka MK swi tivi ku swi nge koteki ku va hi kota ku va hi fika laha hi nga ta ku se xiyimo xi landzelelana na wena wa xitulu hi ku mhaka yikulu la i ku korhokela vaaki a swi tirhi a ku na vita ra politiki ra ku ri munhu u ta joyina ngopfungopfu ka vurhangeri a ku a ni joyineli xitulu a ku na ku ri u joyina vandla ra politiki u ri ndzi joyina vandla hi mhaka ku ri ni lava ku tirhela vandla leriya vandla ra politiki a ri fani na kereke ya ku ri munhu u ta ku ni famba ya kona lava ku khongela ka kereke leyi na ko a tiva leswaku a nge swi koti ku ri na siku rin'wana a nge vi mfundhisi wa sonto leri vandla ra politiki munhu loko a joyina ku na leswi a lavaka ku swi kuma kumbe ku na ti-benefit loko ni joyina ka branch ni lava ku va secretary kumbe ni lava ku va chairperson ya branch hi tiva ku ri loko ku ta ti-local elections swi na ku endleka ku ri va ta ni endla ku ri ni ta va candidate ya ku khanselana loko ni ri le ka region ni vona ku ri ta endleka candidate ya vumeyara kumbe ya kumbe meyara loko ni ri ka province ni vona ku ri ta endleka ni kuma position ka ndi va member ya provincial legislature so loko Tatana Zuma a ku vanhu a va join MK Party joina switulo swivutiso leswikulu leswi vanhu lavaka swi vutise ku ri swilo yini vanhu va ku fana na vo Gama na vo Molefe va join MK Party loko va join va kuma switulo hi ku ri loko ku nga vanhu va nga joinisa switulo a ku fanele Flash Vamba a join MK Party va mu tshika la nga ko va nga vulavuli ku ri ta va national convener
loko tatana Mchuna a joina na ye a nga vi provincial convener a nga nyikiwi xitulu so sweswi ye Jacob Zuma u na xitulu ka NK Party Dudu Zile u na xitulu ka NK Party hinkwaro vanhu va ka va joina NK Party va na xitulu mara so lava ku ri va sungule na party leyi va byeriwa ku ri a ku laveka joina xitulu Praphat laha ku laveka ku hlayiwa ngopfu constitution ya NK Party ku ri sweswi i vulavula i mhaka ya ti-dual membership ku ri munhu a nga swi kota ku va na dual membership mara loko u hlaya kahle a yi vulavuli ku ri munhu ku va lunga ra NK va na dual membership i vulavula ku ri ntsena la pfumeriwaka ku ri a nga va na dual membership so ku na swa ku tala ka NK Party ku ri swi vulavuriwa ku fambisana na leswi swi laviwaka i tatana Zuma a yi ku fambisana na leswi laviwaka i malunga NK Party leswi kombaka ku ri munhu loko a joina u joina a suka ka xinkwa u nga suki xinkwenu ya ku ri ta khoma hi ndlala kube vanhu vo fana na vamhani advocate Mkhwebane na vatatana Willis Mchunu hi ku vona ka n'we ku mbuyelo lowu va nga ta wu tisa ka MK i mbuyelo wa muxaka muni ni twe mi ka vulavula hi timhaka ta ku swi nga vanhu vo fana na va advocate Mkhwebane va nga ri hava na constituency kambe xivutiso i ku mbuyelo wa koho hi ku vona ka n'wina wu nga va wa muxaka wihi leswi hambanaka ka tatana Mchunu na Maka Mkhwebane ku ri Maka Mkhwebane i dyondzile handle a ri so na sweswi ku na swa ku tala leswi ku ri a nga swi kuma loko a ri le ka NK Party na loko swi endleka ku ri NK Party ta khoma i nga swi kota ku khoma kun'wanyana kumbe ta khoma municipality kumbe i nga khoma i nga nghena ka coalition tin'wanyana na ka deployment ya le va administrative a nga kuma position a nga swi kota ku va municipal manager ku ri munhu ku ri advocate a nga swi kuma ku va COO ka kun'wanyana la NK Party swi kotaka ku ri nga khoma nga negotiator position ya yeho so munhu wa ku fana na Wilson Mchunu ku iye ku ri munhu a nga vulavuli ku ri ku na benefit ya ku ri u huma le KZN and yena constituency u na yona ande ri loko munhu a swi kotile ku hlawuliwa ka ANC ku ra ta rhangela swa komba ku ri munhu leyi u na yo constituency ku ri nga swi koti ku ri u va position ku va u va ka ANC ya ANC loko u nga na constituency so i munhu ku ri constituency na mara munhu wa ku fana na advocate yena deployment yin'wanyana i nga ri le parlamenteni a nga swi kota ku yi kuma a va municipal manager a va COO a va swilo swa ku tala ngopfu so ni vona ku ri u join NK Party a nga na constituency mara u langute ku ri loko se ku negotiatiwa kumbe endzhaku ka 2027 loko swi nga endleka ku ri faction ya ku phase-iwa yi tatana Zuma ku va yona leyi humaka leyi khomaka ANC a nga kota ku kuma deployment yin'wanyana hayi le parlamenteni ku ri a nga swi koti ku endla nchumu parlament na ku na swilo swa ku tala leswi kota ku swi endla na nkarhi leyi a ri le ka a tirha na EFF a ku na leswi munhu a nga va ku ri ku na nawu wun'wanyana ku ri endliwe Maka Mkhwebane se loko hi kha hi languta hi kutani vanhu lava vo fana na hina va mbuyangwani lava a hi hleketa kumbexani leswi leri party kumbe leri swandla ra ha sungulako ri nga hetelela ri hi tisela swin'wani ha joyina rona loko se kha ku kombisiwa ku vilela va na mfanelo ya ku kombisa ku vilela ku te vanhu a ni ngo vanhu lava taku va ta ku tiyiseni nkarhi wa vandla ri ra vona hikokwalaho ka yini va fanele va vilela ku voha va kumanga xitulu ande na vo nkarhi leyi va joyina ku sunguleni a va joyina ku tiyisa vandla leri nako ku na loko u vulavula rimi ra mabindzu ku na swin'wanyana swa ku na last in first out ku na first in first out i loko ku vulavuriwa i munhu ku ri loko ku ri thenxiwa last in first out so loko munhu a joyina bandla loko Praphat a joyina bandla a joyineli ku ri ye u ta heleketa van'wanyana u joyina ku ri u lava ku tiyisa vandla leri so na loko u tiva ku ri ku na munhu a ku fana na Brian Molefe munhu ku ri a ri kahle ka PIC a ri kahle ka Transnet ya PIC a yi fani na ku tirha parlamentini ku ri munhu wa ku endla nawu wa tiko so loko a ta kwale a kume so lava parliament o ti vutisa ku ri ti-skills ta yehe ti ta tirha hi parlament ti tirhiwa hi mhaka ya ku hlawula kumbe yi ku vote majority na loko u hlarile loko u nga na tinamba u nga swi koti ku ri endla nchumu so that's why vanhu lava loko va ku na malunga lamantshwa humaka EFF va rila hi mhaka ku ri MK Party a yi na lembe ri koho so vanhu lava ta swi kotaka ku endla ku ri i tiya ku ri i ta va vandla ra ku fana na vo ANC hayi ku ri i fana na COPE i vanhu lava sunguleke na yoho
vanhu va ku ri a va fanele va ri ka yona i nkarhi leyi ku tsariwa constitution va ku ri va beriwile tiki leri hundzeke ku ri hayi se i na constitution leyi i vula leswaku ku na munhu la faneleke a va na dual membership i ku ri if MK Party a yinge leswi a va swi vulavula before ntlhawulo swa ku ri endzhaku ka ntlhawulo ku ta va na conference lava ta vulavulaka koho ku ri va ta tirha njhani a ni voni ku ri close leyi ya dual membership a yi ta va ri koho so va rilela swona swa ku ri ku na vanhu lava lavaka ku hijacka MK Party va huma ka mavandla man'wanyana and MK Party va ta ni byela ku ri ku na ti-spice la ka yona so loko va teka vanhu va ku fana na Mkhwebane na Vomanyi lava ku ri va sungula na MK Party va twisisa ku ri so MK Party yi ta tiva njhani ku ri lava va taka endzhaku i ti-spy ta ANC na ku ri ku na vanhu lava joyineke ku sunguleni va ku ri va nyikiwanga ti-position se a hetseleni ni vone un'wana a ku former president Zuma is building an empire in MK Party ebe ba tlha ba tsala ba ku judging by the number of the kind of people that it is attracting Xitsonga xa ka hina ni yo swi vona swi tsariwile un'wana la hambi sweswi a nga kuma tinhlamulo to tala lava ku twa ka n'wina ku n'wina mi ri yini ku impela ku nga ku ri na empire leyi nge a ku weni le ka MKP leyi nga hetelela ku yi tisa ku cinca loko swi ta ka timhaka ta matshamelo ya swilo hi tlhelo ra tipolotiki Afrika-Dzonga a ku na empire leyi ya ka Jacob Zuma ya ka empire le kaya ya ka empire le kaya hayi empire ku ri i ta endla swilo i ndlela ya ku hambana na swin'wanyana MK Party na COPE ku laveka vanhu rapet va tiva ku ri a swi sunguli ku ri ka ANC ku ta huma bandla ku ta huma vanhu va ta sungula bandla rin'wanyana COPE i hume ka ANC COPE a yi na matimba a ku ndlula a MK Party vanhu va vula ku ri COPE na yoho yi ta endla yi ta va opposition so sweswi a ku na empire la ku ri yakiwa kwalaho vanhu va ku tala va ta ku ni nga karateki ku ri vanhu va suka ka EFF ka ANC va ka MK Party u vutisa munhu ku laveka tirhisa swivutiso swin'we ntsena i ku ri swi lo yini u nga kumi munhu wa ku huma ka DA kumbe ka IFP a ku ya ka MK Party why vanhu va kona va huma ka ANC ntsena na ka EFF yi huma ka ANC sweswi vanhu va huma ka ANC va ka MK Party leswi ku byelaka ku ri MK Party i faction ya ANC leyi va ku ka i RET so RET yi vone ku ri endzhaku ka 2017 a va swi kotanga ku rhangela ANC va ku hayi nono yi huma yi ta endla party ya hina yi ta va MK Party so i faction ya ANC leyi a yi party a yi vandla ri ku ri munhu ta vulavula leswaku ri tiyile kumbe ri ta va ri ko endzhaku ka 10 ya malembe se mi vula ku yini ri ta tsanisa yini ku tiya ku ta lwiwa ku lweriwa switulu ku fana na leswi nga endleka ka COPE kumbe ku ta endleka yini MK Party ina blue ya yo tata na Jacob Zuma and blue leyi ku ri i khome kahle ina Duduzile Zuma loko u susa Jacob Zuma Duduzile Zuma u ta susiwa endzhaku kwalaho ku na MK Party va ta va Jacob Zuma i property ya yehe so leswi endlaka ku i nga kumeki endzhaku ka malembe ka 10 ra malembe i ku ri munhu loyi a khomeke MK Party tatana Zuma loko tatana Zuma nga ri koho ka MK Party nge ri koho ku fana na Julius Malema loko Julius Malema a nga suka ka EFF ku nge vi na EFF so yi leswi swi endlaka ku ri lava joyinaka sweswi va tiva kahle ku ri va ta va koho ka MK Party loko Jacob Zuma rhangera a ku na empire ku ri wa yaka kwala empire le kaya ya ku ri Duduzane sweswi va lava ku mi tisa ka MK Party ku ri swi ta fana na mavandla a ku fana na vandla leri a ku ri a ri khomele Libya ra Muammar Gaddafi na loko a ri khomele Egypt ra ku ri loko munhu sa huma u lava n'wana wa ya nghena ra ku ri a ri khomele Iraq ra ku ri loko Saddam Hussein a huma lava ku ri nghena n'wana wa yena yi leswi swi ta swona swi endleka sweswi like MK Party ene ku na malunga man'wana MK Party a nge pfumeli loko swi sungula ku endleka va ta huma MK Party until ku ri va ta ku van'wana va ta hlela ndzhaku ka EFF van'wana va ta hlela ka ANC mara ANC na yona ni voni ku ri endzhaku ka 10 ra malembe ta va yi ri koho kumbe ta va yi na matimba ku ri nga rhangela swin'wanyana la tikweni loko ma vula sweswo a ni kha ni languta ku kambe COPE yi kume ka ti-elections ta yo to sungula hi 2009 yi kume kolomi ya ka 1.3 million votes ivi ya ka 7.42%
share ka nhlawulo luwa leswi impela swi vonaka ku ri timhaka ta ku vandla leri nga ta hetelela ri kula swinene kambe kusuka konano a swa ha yange hela ku kondza sweswiwani yi tsandzeka na ku kuma xitulu xin'we ka nhlawulo wa 2024 nemetweli good enough i can see swinene loko mi tena tlhelo rero se i mani muprofita laha hi mina kumbe hi n'wina mara mi ni hleketa ku hi n'wina ina ri vambirhi nemetweli good enough i can see swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta emhleri loyi hi bula na yena good enough mashekhu a hi varhambili va MK party va vuye va khomeleteka ku hi nga va kumi ku va hi bula na vona hi ndlela yeleyo ku a hi lava ku na vo va ta vulavula va hi byela ku va ri yini hi timhaka leti ti nge le ku humeleleni loko hi kha hi languta eka timhaka ta vandla ra vona ra MKP se hi sala mina ta khumeta ku va hi fika makumu na nongoloko lowu a ni kumbexana hi ta va kuma tatana Odas Ngoveni va hi byela ku kwendla ka yini hi tlhelo ra matshamelo ya swilo swa hoyi leyi nge xidzedze xi ve koho ku fika sweswi tanihi mupani va vona yini va vone yini tanihileswi ku nga voho va tirhanaka na timhaka ta swa xilamulela mhangu na ku vona ku timhaka ta makhombo lama va hetelela va pfuna hi ndlela yeleyo ni vula leswi hi mhaka ku ni kume papila laha ro huma ka xikolo xa veri i mani ta vuya ni ta ku byela xona veri mani xikolo lexi veri ku Tsakeni primary xi nga laya a Gandanani ka Khani hala ka va Inokubai veri xi hahile tolo xikolo lexi ene xi hahisa leswi se swi na malembe va kha va kombela ku pfuniwa kusuka ka ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ku hi va ka hi pfuneni ku aka hi vuntshwa xikolo lexi kambe ku fika na sweswi ofisi ya MEC a hi se va byela nchumu a hi se va hlamula nchumu ku fika na sweswi se hi yo mhaka va kha va vilerisa a va tile lava va ni tsalele papila lava ku a va lava ku tiva ku hi nga va pfuna njhani se i swin'wana swa leswi kumbexana hi nga hetela ku hi swi lavalava hi kota ku vona ku hi nga yisa ku yini emahlweni kasi swin'wana mhaka i ku yimani hi nga heti nkarhi hi amukela tatana Odas Ngoveni va Odas vambirhi lava ni va tivaka laha se ku na Odas Ngoveni lowu wa le Mopani na Odas wun'wana va hala ka Dzingidzingi kambe sweswiwani hi amukeleni Odas Ngoveni muvulavuleri wa masipala wa Mopani hi bulanyana na vona na timhaka leti ta swidzedze leswi na ku twa ku tanihi masipala va vone yini ku fika sweswi na koho ve le ku endleni ka yini mulamu nhlekani mi amukeleli ka minkarhi lona nhlekani khalanga na loko vayingiseri va tiko va Afrika wa vulavula no a ya khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina ha swi tiva ku mi le ku yimayimeni swinene tanihi masipala a hi languteni tanihi leswi ku nga pfuka hoyi ya ku ongeti tolo xifundzatsongo xa Mopani ku fana na swin'wana swifundza Limpopo swi hlaseriwile hi xidzedze mi nga hi byela ku tanihi xifundza mi vone yini ku fika sweswi i ntiyiso khalanga hi rhandza ku tiyisisa ku ve na miganga yo hlayanyana leyi nga khumbeka hi moya wa matimba lowu nga batolo mara masipala lowu nga khumbeka ngopfu swi tikomba ku ri masipala wa Greater Giyani hi ku ya hi swiviko leswi hi nga swi kuma swa ximfumo kusuka aka timasipala ta hina hi na mindyangu ya ku tlula 400 aka Mageba leyi tikombaka yi karhi yi khumbekile swinene maphata va Bambini kahle ni vulavula ngopfu hi miganga leyi va ku na yola ka pati lera R529 hi yo yi nga tikuma yi karhi yi khumbeke ngopfu tilayini ta gezi aka miganga ya ku tala a ti tikume ti karhi ti vavisekile swinene laha hi nge le ku ringeteni ka ku tirha na swiyenge leswi swi nga na xiave ka ku pfuneka ku vona ku hi va hi karhi hi pfuna muganga leyi nga khumbeka ku na swikolo leswi na swona swi nga khumbeka hi kuma xiviko xa leswaku kwale ka Mageba ku na xikolo lexi xi vitanaka ku Tlula xikolo lexi na xi nga khumbeka so ka ndzhenga wa namuntlha MMC wa hina wa community services va ta va karhi va tshunela kwale
ti ya vona hi matihlo ku xiyimo xi ne njhani na ku hi swihi leswi hi nga va ku hi karhi hi tirhisana na vaakatiko ku va hi karhi hi va pfuna ngopfungopfu ka mindyangu leyi nga khumbeka. Ku khumbeka ka mindyangu leyi na swiyenge swi nga khumbeka swikolo na yini a ku vangi na swiviko swa ku vaviseka ka vanhu handle ka ku vaviseka ka yona kumbe ku onhaka ka nhundzu? Ka nkarhi wa sweswi ka tikomba ku nga ri na swiviko swa ku vaviseka ngopfu ka vanhu, mara ku ve na xiviko lexi hi nga xi kuma ehansi ka masipala wa Greater Letaba ni rivele muganganyana wa kona lava nge ku ve na n'wana loyi a nga vaviseka a tsutsumerisiwa xibedhlele, mara swi tikomba ku nga vangi xiyimo lexi xa ku va xi chavisa. Hi lava ku tlhela hi tiyisisa ku a ku na mafu lama ya nga ripotiwa hi ku ya hi swiviko leswi hi swi kumaka kusuka ka va xiphorisa but na swiyenge leswi hi nga na swona etimasipaleni ta hina to hambanahambana, ku va nhundzu leyi nga vaviseka swinene tanihiloko na ha kombisile ku va Mageba hi tin'wana ta tindhawu leti ti nga tikuma ti karhi ti vavisekile. Hi na swikolo leswi hi swi kumaka ku ri va ri Greater Tzaneen ku na Ward 7 na koho ku na xikolo lexi xi nga vaviseka. Hala Greater Letaba muganga wa Mamayila wu tikomba ku ri muganga lowu na wo nga vavisekanyana swinene, mara in the main Khalanga masipala lowu nga khumbeka ngopfu i masipala wa ngopfu wa Greater Giyani Municipality. Okay, se mi hetsela mikhamu ku yini ka rixaka hi ku angarhela ngopfungopfu loko hi twisisaka kumbexana van'wana sweswi vologo a va swi tivi no va fane va endla yini mi va tsundzuxa ku va yimisela mani voko ku komba ku heyi na hina haleni hi khumbekini kumbe hi khumbiwini hi tsetse lexi? Khalanga hi na swiyenge leswi hi nga na swona swa ku va swi rhangela hi timasipala ta hina letitsongo laha va nga koho emugangeni leyo hambanahambana, mara lawa va vona ku nga ri team leti hi nga na toho ta tsandzeka ku hatla ti va fikelela a va tirhisi riqingho lera 015 306 7000 i call center ya hina ya disaster management. Riqingho leri ri va ri karhi ri tirha 24 hours ku va va kota ku nyika swiviko laha hi nga kotaka ku hatla hi fika ngopfungopfu laha hi swi vonaku ku na xiyimo lexi xi lavaka ku hisa temporary shelter hi kota ku hatla hi va fikelela 015 306 7000. No, a ya khetsa swinene Mlamza yana ni mahlweni migingirika la rixaka ku ya mahlweni hleka na wu lowunene inkomo. Van'wana va vatirhi lava minkarhi ya ku tala wa swi tiva ku va tirha hi ku hiteka loko va lava ku aka ku hi tsalele papila lo swi ta lava loko mi va lava ku va kota ku vulavula na n'wina va ta vulavula na n'wina hi lexiya xikolo lexiya xa u ku thula xi khumbekini xikolo xa ku thula khale ndzawulo liya ya mintirho ya vaaki ka vulavulela tatana Tiva va tshama va vulavula hi xona ku kumbe kontraka yi le ku yini na namuntlha na sweswi ni vulavulaka na n'wina a nga si fika kontraka se hi lexi xiyimo se xi hahile xikolo swi vula swi vula hileswaku vaaki va va kha va swi vona ku swilo leswi onhakile ivi va biwa hi makatla kumbe va honisiwa kumbe va nga tekeriwi enhlokweni hi ku loko a va kha va tekeriwa enhlokweni a ni tshembi ku xiyimo lexi a xi ta va xi fikile loko xikolo lexi a xi kha xi lunghisiwa a xi ta va xi kha xi lunghisiwile hi ndlela yaliya hi nkarhi woluwa ku fana na sweswiwani lava va le Gandanani ka Khani i khale va kha va kombela ku hakeriwa xikolo kambe swo biwa hi makatla ene rito leri hi ri twaku hi tala ku ri twa i backlog xivutiso hi fike njhani ka backlog hi fike njhani hi ku loko wo languta timhaka ta maendlelo na matshamelo ya swilo wa ti vutisa ku khale lexiya a ku nga ri ku akiweni a ku va kha ku ndliwa yini. Xiyimo xo tika swinene sale timinete nharhu ntsena hi fika makumu na nongonoko lowu kumbexana hi nga kuma mungiseri wun'we wo hetsela ncidani loko ku ri ku hava hi ta ringeta ku languta la ni nga koho laha ka X la hi ta kota ku dimeta nongonoko wa hina ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo ni langutaka ka X va ri timhaka tingani
lava va nga kambe i xiyimo xexo lexi mi va twile va kha va mi nyika nomboro 306 7000 leyi mi nga yi tirhisaka loko mi tshika ku ve mi khumbekile a ni wu twa moya lowo wa ba awu ba yoyi awu ba oyoyoyoyo se nga ra wo fambi patu moya lo patu leri ra ku ta hi kwala ri ra ka mageva mara wo nga ra ro fambi kwalaya moya luwa wo ta hi luwa kambe i xiyimo lexi xi nga xiswona loko hi kha hi languta ka mintlhontlho leyi tanihi tiko hi nga langutana na yona hi tlhelo ra timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri se va mupani hi ku rhangeriwa executive mayor councillor Pule Shayi hi nomo wa tatana Odas Ngoveni tanihi mbulavuleri va kombisa sweswo veri va tiyimiserile ku va va mi pfuna loko mi tshika mi ri na swiphiqo mi nga chavi ku fonela nomboro leyi ya 015 306 7000 sweswo swi ta endla leswaku mi kota ku va mi pfuneka hi ndlela leyo a hi pfumeleni ku nongonoko lowu wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa kusuka a studio 2A ko tlhe ku va yena nga tshama vona ku tintambo ti hlangana kahle hi ndlela yeleyo kasi ke mina la a studio 1 a Giyani a ni fambisiwa hi Sunduza wa ka Minga mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka hi Mundzuku ku ri Ravumbirhi handle ka sweswo mbana siku lerinene mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela